Siyavusana, wake up South Africans. Asibingelele siyavusana podcast lami igama nguSandra Sandile Prince okamthembi Sibongo ngihamba nobaba uNjomane ngiphethe uNjomane uzogeqa amagula sizwe ke namhlanje ukuthi ngabe uzivusa kini itopic esikhuluma ngayo ke namhlanje sikhuluma ngendaba enkulu yezangoma siyathwasa njalo engabe lokho kuchaza ukuthini hayibo zande izangoma kodwa kukhona ubaba uzohlobo udlube ekhasini asibingelele Iyavuma wesandile ngibingelela nami ubabukeli namhlanje sikhuluma ngendaba enkulu indaba yokuthwasa nezangoma seziningi ungathini uma sikhuluma ngale ndaba yokuthwasa ubungoma wesandile abantu kahle umuntu ongasekho emhlabeni sisho njalo uyakwazi ukubuya azophila lophilayo yebo 1 2 ukubuya kwakhe kunobungozi angabuya kahle noma abuye kabi ngoba okokuqala nje mase ebuyile usuphila wena impilo engayona yakho le oyiphila emhlabeni usuphila impilo yomuntu osowadlula so futhi angabuya kuwena ukuphilisa impilo abeyiphila ngoba engayithandi so ukuthwasa ke into eyenzeka namhlanje wonke umuntu ophila emhlabeni unayo umuntu ongasekho ahamba naye so indlela esithuna ngayo abantu abaningi balahle umuntu ukuthuna indlela esifihla ngayo abantu namhlanje ayisafani naqala so umuntu usefike ukuthi ushonile hamba ohlala emakhazeni abuya hamba ofaka ehlathini sithi siyabangcwaba kanti umuntu angcwatshwa uyathunwa noma uyafihla so labantu bahamba kabuhlungu ikho sebebuya ke manje bazozula la egcekeni isikhathi esiningi babamba labantu abaphumelele uzothi celebrity siyathwasa kanti hayi ngoba ethwasa ubuye umuntu ubona ukuthi uze ngiphile kahle emzimbeni walomuntu angikhethe lo ophila impilo leyo evele ehalela Shuthi sesingasho ukuthi ukuthwasa shuthi ke ngoba sinezangoma eziningi ezingaka nje hayi akubona ama scam izangoma zangempela lezi akuzenza ngempela ngoba lo muntu indlela esihambisa ngayo abantu emhlabeni mawubuka izinkolo ungaba Judaism amaNdiya nathi abantu abamnyama sasinendlela ukufika umuntu ngesithunzi ukuze umoya wakho uhambe ungabheke emuva namhlanje manifihla sandise nigijima nenze umaphathi after tears lo muntu kanti nenze uyakhala phela umphefumulo kade sombeke emangcwabeni manje uyabuya usebona ziyaduma la uzofika hlala kodwa emva kweminyakana sekuthi ingane yakhe ayathwasa khuluma nawe ngubaba omdala usunesikhathi esiduphilile emhlabeni ngabe endulo bekwenzeka lokho ukuthi sibe nogogo abancane abangama 2K ngoba sesiphila lesi sikhathi nje seziningi nezangoma engama 2K njalo kudala bezikhona lezi zangoma uthola ukuthi umuntu usemncane kodwa manje useyisangoma bezikhona izangoma kudala ukho umuntu uhamba mhlambe uhamba emhlabeni wawuphila kodwa uzange ukuvuma ingoma kuhamba akubuye umuntu azohlala umuntu oyedwa nje kudala izangoma zasingandile kanje lana nje usihleli khona manje thothi mhlambe ungasuka la uhambe 2 hours uyobhekisa ngoma namhlanje seziningi kakhulu but bakhona abantu vele ababuya bazohlala ebantwini enye into futhi wesandile banguthi izangoma zibeningi kangaka umuntu nomuntu une-spirit unomoya wakho kuyena umuntu khona into okuthiwa wenzelwa igobongo nje umuntu wenzelwa igobongo usubengazuba isangoma kodwa namhlanje ngoba ogobela sibefuna ukudonsela kubona bawufika nje babona ngathi khona into ohamba nayo bayakujika bawenze isangoma kanti igobongo nje ukuthi lento umuntu okugadile onenhlanhla kufuneka udle nje amakhambi umvume bese ehlala kuwena ngeke kusaba isangoma ake sigwinya amathe embukeni ngapha ngasekhaya siyabuya sesibuyile iToto Njomane sikhuluma ke njengamanje lokho wayithinta indaba yegobongo tshela umbukele ekhaya igobongo lenzela umuntu onjani lisebenza kanjani ngoba phela manje uthola ukuthi umuntu uya kumlapho indabuko kuthiwa wenzela igobongo sekufike khulu izinto eziningi ezahlukahlukene andisekuyabiza nokwenza igobongo hayi bo sichazele igobongo ngoba ngithi emndenini bakhona umuntu nje mhlambe ozoba nenhlanhla into zakhe iphumelele kodwa zingakwazi ukuya phambili usuya kulabo ahlolayo abashudayo wena kufanele uhamba nogogo wakho noma ufanele izigobongo laligobongo hluke kaningi kuba khona yondiki kuba khona ukuthi mandawo kodwa amanono so ke igobongo ilona elumhlahlandlela emntwini ukuthi ngabe uzothwasa na noma cha igobongo umuntu unikwa nje amakhambi ahamba ayidlele kuba izinto ezo7 ngokwazi nabantu engikhule nabo kuba u7 days kuphela uyidlela nje wedwa ukumisela igobongo hayi ukuthi uzohamba ukugobela noma ufika izangoma ekhaya no igobongo nika umuthi ufike uyidlele
uqede lapho futhi before uphothule ngoba igobongo futhi uluyidle bese liyaphothula lapho usuke usukhokha khona bakufuneka imbuzi kufuneka mhlambe into zokutshwala kube umcimbi uphothulwa igobongo akuhlangene ukuthwasa lo but leli gobongo mase liphothulwa ke lapho ke ugobela wakho ezofika khona azokwenzela ukugqokise kuba ngathi umuntu othwasayo kodwa into ya one day then is once off so namhlanje ke igobongo sesilenza sihlanganise nani nokuthwasa yikho ubona abantu abaningi bexakekile babe bephaphathe emgwaqweni ngoba sebethi banabadala no usukunayo umuntu omdala kodwa ufuna ukuphila kuwena futhi wena makwenzela igobongo usukuphila impilo yakho uvumele umuntu ongasekho ukuthi akuvulele izinhlanhla mawukholwa kulokho noma aphile nawe kanti mawusuyisangoma usungasaphili usuhlela ugogo noma umkhulu ubabona bebizwa ngogogo nomkhulu impilo yakhe ayisaphelele uba ucontrolwa lo muntu ongasekho so ilapho ke isangoma nomuntu wenzela igobongo ukuhlukana khona. Ngibona kanjani ke ukuthi ngidinga okwenzela igobongo umuntu onjani owenzela igobongo ngingalala yini ngivuke sengithi hayi cha ngoba nginemali ake ngenze igobongo ngelishwa ngoba igobongo nayo wawutshelwa abantu ababonayo utshelwa yini izangoma kusekhona izangoma ngempela ukuthi hayi lo ufuna ukwenzelwa igobongo namhlanje basijise stage abantu bathwasiswa wrong ugcina ungasazi ukuthi ubani ngempela umuntu ongakwazi ukutshela ufuna ke wenzelweni kodwa basekhona abantu especially emakhaya lapho abakwazi ukutshela khona wena ufuna wenzelwe igobongo nje akuhlangene netwaso baze bakutshele futhi ukuthi mase siqede kwenza igobongo yilapho ke kuzozivelela ngoba ukuthwasa Sandile umuntu othwasayo ngathini akazenzeli ukuthwasa uphoqwa umoya lo uhamba naye kudala umuntu wevuka kusenje abela nyamala uyofuna umuntu kodwa igcine kwezuthi hayibo kwamhlongo uyothwasa but namhlanje usutshela sangomuntu wenza uba isango umuntu uyazenzela ukuthwasa but namhlanje usuyatshelwa ibona laba esithola kubona ukuthi hayi wena hamba uzoba isangoma ube wena umnikazi wendaba ungazi nayo into efekthi kakhulu kufanele uyazi lento ungayiphupha nje ebusuku uboniswa amanzi uresearch ukuthi hayi mangiphupha amanzi kwenze njani kodwa namhlanje bethiwe nje hayi wena Sandile uhamba nabadala iza ngikuthwasise bafaka igobongo bafaka intwaso yonke into uba nalo igobongo khona umanono kukhona nje wangishilo yokuqala khona umanono kukhona izinto ezintathu kodwa kule zinto ezintathu ukuze abahlakaniphile abenza lemithi bavele bakunike imithi ezihlanganise zonke udle into ehlangene ungadli ukuthi udle amanono kanti udle imbize wrong so bayihlanganisa ikhave wonke lo 3 ukuze uphume ke usukliye. Siyavusana podcast ungakhohlwa ke ukusubscribe lapho ku YouTube nokufollowa ipage lethu Siyavusana podcast. Sibonga kakhulu usuku namhlanje ngethemba ukuthi ufunde lukhulu. Siyabuya namasophi amaningi ahlukahlukene nobaba uNjomane uzohluka udlube ekhasini uningi ukuzofunda hlala kule podcast ungayindawo.